पाउचेदा युमफम ओइबा मरुओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी। कुकीसिंग लक्ष्यननबा सिक्यूरिटी एजेंसी खुदिंगमकना होटनगदबनी। मणिपुरदा लेरिबा खुलाई पाइबा कुकी टेरोरिस्टिंग असी लक्ष्यनबा सिक्यूरिटी एजेंसी खुदिंगमकना मथौ ताबा थबक थोरमसिंग पाइखतकदबनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना फोंदोरकली। कोकोमीगी मीडिया कोऑर्डिनेटर वाई सुरजितना थादोरकपा चेरोलना हाइ हौखिबा था अनि खक्ता असिदा कुकी मिलिटेंटसिंगना हातखिबा मैतै मिसम पुन्ना कुनिपान सुग्रे। मालेम असिगी मियाम सिनबा थुंगना खंगनबा चंगी। चेरक असिदा ngarang nungthil pung amarom tarakpada moirang purel amadi tumulok area da kuki militantsing na nongmai kapsilaktuna nagasingda landarakre masida sunatana dolai thabi da maya da fattaba haitharaktuna maitai khunjasing sinba thungna hatlage matagum chatharakpa thawong su laikhrewni। makata ba pabuda mafam anida kuki militantsing amadi khulnga pa volunteer singa kanwa mawangda nongmai kapnari। इम्फाल ईस्ट की तुमुकोंग मोरांगपुरेल अमदी इम्फाल वेस्ट की सेंजम चेरांगदा कुकी मिलिटेंटसिंग ना बोम यावना अकनबा मवंगदा लांदारकपदगी खुलंगाकलिबसिंगा अकनबा मवंगदा खुथोंगनाख्रे। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मफौदाम पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैरिबा तुमुकोंग मोरांगपुरेलदा कुकी मिलिटेंटसिंग ना नुमित निनी की ममांगदा थबक सुदुना लैबा मियोइसिंगदा अकनबा मवंगदा बोम अमदी नोंमै कापसिनदुना लांदारखिबा अदुगी मतुंगदगी हौजिक फावबा तांकक नायना नोंमै कापसिलकपा लेप्ट्री। सिनमिगी थबक सुफमदा बोम यावना नोंमैना लांदारखरबा मतुंग ngarang ayu anganbada amuk hanna kuki militantsing aduna bom yauna landarakibani। ngasisu makata na ayuk pung 8 rom tarakpada kuki khulai paiba militantsing aduga hanadagi maitai khulngaktuna leiriba khunjasingda landarakpadagi khulngaklibasingnasu handuna hojik phawba khut thoknari। mafam asigi khut thoknaba asida hojik phawbagi oina maikai anida asok apan yawbagi paudi leitri। nakal amaronda इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा सेंजम चिरांग की मनिंग थंगबा सरुकता हराव थेल चिंगदगी कुकी मिलिटेंटसिंग ngarang नुमिदांग पुंग 13 अदवायदा बोम अमदी नोंमै राउंड कया अमा कापसिलक्तुना अकनबा मवंगदा लांदाबा हौरखि हाइरि। मफम अदुदगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना कुकी मिलिटेंटसिंग ना लांदारकपा अदुदा खुलंगाकलिबा विलेज वॉलंटियरसिंग नासु मसा ngakthokjanaba खुद हनखिबगा लोइनना माइकै अनीदा अकनबा मवंगदा नोंमै कापनरी। ओइरकलिबा फिबम असिदा सेंजम चिरांगी खुंजासिंग युम थादोक्तुना सफगदबा मफमसिंगदा लांजेनरे। हौजिक फावबा कुकी मिलिटेंटसिंगना मैतै खुलसिंगदा नोंमै कापसिलकपा लेप्तबना मरम ओइरगा मैतै खुल ngakpasingnasु handuna khut thoknari। हौजिक फावबगी ओइनासु मफम असिगी ओइना खुल ngakpasingi माइकैदा असोक अपन यावबगी पाव लेते हाइरि। मखाता पावदा कुकीसिंगना मैतैदगी हुरानबा संचारगा कंखटलगा मैतैदा लांदारकले खुंजासिंग। कुकी मिलिटेंटसिंग ना मैतै की सन हातलगा चारगा मसा कंखलकलगा मैतैदा लांदारकले हाइना खुंजासिंग ना फोंदोरकली। थदोक असि खुरखुल मनिंग लबुकता थादोकपा मैतै की सनसिंग ngarang nungthil कुकी मिलिटेंटसिंग ना कुमथरक्तुना नोंमैना कापतुना हातलबा मतुंगदा सनबी अनि हुरानुना पुखरे। सन अनि अमना नोंमै कापलंबदगी असोक अपन नंगले हाइरि। थदोक असिगी मतंगदा सनगी मपु खुरखुल मखा लेकायदगी हाइखाम लॉर्ड मैतैना खुरखुल मनिंग लबुकता खुलगी लौमीसिंगना लोइजबा सनसिंग थादोकपा कुकीसिंगना हातलगा पुबा सोकलगना नानथोरकपगी थदोक असि हंदक्की असिना अहुमलक सुबनी हाइरि। ngarang mahaki oina san manga थादोखिबदा सन अनि अमना हातुना पुखरगा सन अहुम अमना नोंमैना पानुना सोक्तुना हलखी। असिगुम्बा थदोक असि सा सन लोइदुना लौ हिंगोल कोइजरिबा लौमीसिंगदा चावना नुंगाइथबा फवल्ले। असिगुम्बा थदोक असि मतुंगदा अमुक हन्ना थोक्तनबा लैंगाक अमदि मरि लैनबसिंगना मिडियंग चंगबियु हाइरि। मखाताबा पाउदा इंडिया अमसुंग म्यांमार की ngangkhaiदा लैरंबा फ्री मूवमेंट रेजिम खुदकता चटनाररोय अमित शाह। इंडिया अमसुंग म्यांमार की ngangkhaiदा फ्री मूवमेंट रेजिम खुदकतगी चटनाररोय हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना ngasi लाउथोखरे। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स ता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना थागलकपा पोस्ट अमदा हाइ इंडिया अमसुंग म्यांमार अनि की ngangkhaiगी अखनबा सरुक खरदा चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा लैरमदबा अदु लेबाक असिगी सिक्यूरिटी अमसुंग लमगा मरी लैनबा हिरम कयादा सिंगनबा कया लाकपना मरम ओइरगा FMR असि खुदकतगी चटनादनबा वरेप असि लौबनी हाइरि। यूनियन गवर्नमेंट इंडिया अमदी म्यांमार अनि की मरक्ता चटनारंबा फ्री मूवमेंट रेजिम चटनाररोय हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N Biren थागतपा फोंदोरकली। चीफ मिनिस्टर N Biren सोशल मीडिया दा थादोरकपा पोस्ट अमना हाइ खोंथांग असि सिंथानिंगाई ओइबा खोंथांग अमनी मसिना लैबाक असिगी इंटरनेट सिक्यूरिटी की मपांगन कंखट हन्नबता नतना चावना मतेंग पांगलगनी हाइरि। निंगसिंगबा याय हौकिबा चही कुमजा 2022 की सेप्टेम्बर 12 दा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरिएट पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा
Chief Minister Nongthongbam Biren phongdokkhibada Manipur ki Indo-Myanmar border da chatnaramba free movement regime asi thingjinnaba khongthang lokhatle amadi center da taksilagani haina phongdokhiba leikibani. Works Minister Govindas Konthojam, Education Minister T.S. Basanta Kumar Thangwai Ban ACG MLA K.S. Jayakishan amadi Chief Secretary Binit Joshi yauna pangthokiba paugi mifam aduda Chief Minister N. Biren phongdokkhibada lamdam sigi yelho phuruk kannaba laukhatpa khongthang ama oina narol da changlakpa illegal immigrants sing thadoknaba amasung khangdoknanaba Tribal Affairs and Hills Minister Leptau Haukip Chairman oiduna amadi Water Resource Minister Awangbaw Nimai amasung Education Minister T.S. Basanta Kumar na member oiraga lengaki machinery sing mapung oina Secretary DIG amadi IG yauna semkhiba Cabinet Subcommittee amana sangsillakiba adu mapung phana pangthoknanaba hotnagani hairi. Makhataba pauda NRC chatnahanduna ST list tagi illegal immigrant lawthou Manipur National Register of Citizenship NRC chatnahanbaga loinana Scheduled Tribe list tagi illegal immigrants sing lawthoknanaba thabak paikhatpiu haina atai maitai lipunna thadorakpa cherol amana phongdorakli lop asigi thabu W Chinglemba khuyena Lop asigi thabu W Chinglembana khuyek piduna thadorakpa cherol aman hai hojik oireba Manipur gi tangdu leitadaba fibam asigi marakta Manipur miyam gi ihul khangna state integrity kaihandanaba thabak lokhatpan laknabagi damak center gi luchingbasingna thagatli border fencing tawdana security lehanabagi damak Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Chief Minister N. Biren Singh amasung mari leinaba khudingmak puthagatli lengak asina Indo-Myanmar border da kilometer lising amaga chatruk supna nifumdoi sangmangam khai sambal khana warep lawrakpase lamdam asigi miyamgi safanabani. Topa pawa mada lomi singi compensation pithoktrabadi akanba khongjang changsinaba sem sare Kuki jo militant sing na hokiba kumja lisingani supna kulumdoi gi mi ahumdagi chatharakiba lana sina maram oiraga chingya gi taina mafam singda law panba yakhidraba lofam singi compensation lagliba February tarik 10 fawbogi manungda pithoktrabadi akanba khongjang changsilagani haina lomi sinmi apunba lup Lausan Bishnupur district na phongdorakli Lausan Bishnupur district ki secretary O Jibona thadorakpa cherol na hai law panba yakhidraba lofam singi damak lengak na compensation pinaba lupa crore Kuntraga nipan somna lak humpupi ragani hai kiba adu athu bada lomi sing da pithok piu lagleba February 10 fawbogi manungda pithok taba tarabadi lomi sing ga loinana akan bakhongjang changsilagani lomi singi phangpham thokpa matamatam gi oiba palam sing amadi maru marang sing matam chana phangdabagi awaba lisang sitna mayok na tuna laklibani thokliba lan asina maram oiduna lomi sing na mayok nariba awaba lenga na khangbiu law panba ngamhodabagi Semitlon amadi hiram khudingmakta sokchillaba lomi singi awaba kharada oirabasu koknanaba India lengak na pitharakiba compensation gi senfam lomi singda athubada phanghanbiu Kokomi Farmers Wing na compensation pithoktabagi mayokta changsilakpa khongjang khudingmakta lomi sinmi apunba lup Bishnupur district na su sawatkani hairi Makhataba pauda hatna sonabagi chaitheng marakta pot chai tangbagi lamjenda Manipur na makok oire Chinglen Mesnam Lamdam asida hatna sodambagi chaitheng marakta India gi state singi manungda pot chai tangbagi lamjenda Manipur na makok oire haina Manipur University gi Professor Chinglen Mesnam na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokhiba Kanglei Peoples Against Narcotics and Psychotropic Substance ki ani suba mapok kumun tharonga mari leinana Chinglen Mesnam na hai India gi oina pot chai mamal tangbada Manipur na makok tare haibasidi double digit yauduna 12.268 laibadani hauzik Manipur da khamthengna wana ringai cherak asida asigumba pau asina miyam maithakta ngaubaga pangkhak oire thoklibe irang asina Manipur ge semilon gi phibam amuk hena sotabada mateng pangsile makhata na phibam asi adumak mayok na duna leirabadi lamdam asida leiriba miyam punamak chak tangba amadi amaga khatna chainabagi phibam ama mayok na bas yana laire loina na human trafficking ki changsu wangkhalakani hairi Manipur da budget ki matang da nainabagi chang asi watli kariguma budget ki matang asi nainadrabadi khunai asi maning hanbanatana manglom da changsinba khunai ama oiba ngamloi leibak asi ki oina mamang chahi ki November December da Manipur na pot chai ki mamal tangbada khwaidagi wangba state ama oina report phanglakpada yaurakle asigumba phibam asi
ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯇꯠꯈꯤꯗꯨꯅ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯇ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯦ꯫ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯐꯤꯁꯥꯕꯤ, ꯉꯥ ꯐꯥꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ, ꯋꯤꯗꯣ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯋꯤꯊ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁꯤꯡ 24 ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯈꯟ ꯈꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫